Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu gihugu cy'Uburusiya. Bwa mbere Uburusiya bwahishuye icyifuzo cyabwo kuri kudeta iheruka kubera muri Burkina Faso. Ikaze bwa mbere kuva kudeta yakorwa muri Burkina Faso kuwa 30 Nzeri 2022 aho Lieutenant Colonel Paul Henry Sandogo Damiba yahiritswe ku butegetsi na Capitaine Ibrahim Traoré. Igihugu cy'Uburusiya cyagize icyo gitangaza ku kuntu ibintu byagenda muri ibi bihe. Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Vladimir Putin, avuga ko igihugu cy'Uburusiya cyifuza ko muri Burkina Faso ubutegetsi bushya bwagarura ituze mu gihugu ubu gasubiza ibintu mu buryo ndetse n'amategeko y'igihugu akongera akubahirizwa byihuse. Yagize ati turifuza ko ubutegetsi bushya muri Burkina Faso buyobowe na Capitaine Ibrahim Traoré bwasubiza ibintu mu buryo byihuse n'amategeko y'igihugu akongera akubahirizwa byihuse. Ku rundi ruhande rero amakuru aturuka muri Burkina Faso avuga ko Uburusiya bwaba abushyigikiye Ibrahim Traoré uheruka guhirika ubutegetsi muri iki gihugu ngo kuko Lieutenant Colonel Paul Henry Sandogo Damiba yashyizweho n'Abafaransa ndetse akaba yarakoraga mu nyungu zabo. Aya makuru akomeza yemeza ko Capitaine Ibrahim Traoré n'agatsiko k'abantu bamufashije guhagarika ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Sandogo Damiba nabo baba bari kugaragaza ibimenyetso byo gukorana n'Uburusiya kuruta uko bakorana n'Ubufaransa. Ibi ngo bishimangirwa n'imyigaragambyo y'abaturage iri kuba muri Burkina Faso yamagana Ubufaransa babushinja gutorokesha no guhisha Lieutenant Colonel Sandogo Damiba nyuma yo guhirikwa ku butegetsi ngo kuko hari byinshi abamushinjaga yagakwiye kuba akurikiranweho n'ubutabera. Vuba aha abigaragambya muri Burkina Faso bagiye kuri ambasade y'Ubufaransa bafite amabendera y'Ubufaransa ariko bafite nayo Uburusiya batwika ayo y'Ubufaransa. Ndi kubabwira dore ko batwitse na ambasade ibangiza ibikoresho byinshi bigize iyo ambasade, ibintu bitashimishije Ubufaransa buvuga ko atari byo